turabaramukije mwese bakunze ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nakomeze kubana namwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo guhamagara Imana, guhamagara Imana. Nagira ngo dusome Yeremiya 33 duherera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Aravuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri acugaraniye mu rugo rw'ibohero, ritora habikora Uhoraho abirema akabikomeza. Uhoraho niryo zina ryiwe uku niko agize. Ati mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze ivyo utari bwamenye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Guhamagara Imana ni kimwe mu bintu abantu batigera bakora, ariko kandi ni kimwe mu bintu by'ingenzi abantu bakwiriye gukora mbere yuko uhamagara umukunzi wawe, mbere yuko uhamagara bosi wawe, mbere yuko usaba ubufasha barya abantu bakomeye mu miryango y'iwanyu cyangwa ku nshuti yawe, barukwiye kumanza guhamagara Imana. Barya ntabwo batabarira mu gihe mwibutse ko Imana itakwemeye nta muntu yabasha kukwemera. Imana itagutabaye nta muntu yabashaga kugutabara. Imana itagucira inzira nta muntu yagucira inzira. Imana yayugaye nta wabasha kugurura, kandi Imana yuguruye nta wabashaga kugara. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Yeremiya yari mu kibazo, birambwira ngo bari bamufunze ari muri gereza ahogwa gutanga profesi, baramufunga. Ariko Yeremiya ageze mu ibohero ngacika intege, yumva umengo birarangiye, yumva umengo nta kindi gisigaye atari ugupfa. Ariko Imana iri mu ijuru nawe yari yikawukiye, yaririndiriye ko Yeremiya agira, ko Yeremiya ahamagara. Birashoboka impamvu ukiri muri iryo bohero, impamvu ukiri muri ivyo bibazo, impamvu ukiri muri ubwo bukene, nuko warondeye abantu utarondeye Imana. Birivuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera udahumeka abo bazambona, ngo kandi abankunda ngo kugira ngo nuzuze ibigega byabo. Imana iriteguye kuzuza ibigega byabo, Imana iriteguye kuzuza ububiko bwawe, Imana iriteguye kuzuza konte yawe. Ariko mu gihe wagize, mu gihe wayihamagaye, benshi yo bagize ikibazo bahamagara abantu. Niyo mpamvu abo bantu bahageze ntabwo bakora ibintu byinshi, ahubwo bakora bike kubera nibyo bashoboye. Ariko Imana yacu ni Imana ishobora byose. Yeremiya arabwirwa ngo Yeremiya mpamagara nanje ndakwitaba, Uhoraho abirema, Uhoraho abikomeza, Uhoraho abirema nubwo bitoba bihari, Uhoraho abasha kubirema nubwo ataruvyaro woba ruhari, Uhoraho abasha kururema nubwo atakazi goba kahari, Uhoraho abasha kukarema nubwo atarugendo rwaba ruhari, Uhoraho abasha kururema. Ni Imana umuremyi wa byose, nibitariho yabasha kubirema bikabasha kubaho. Wigira ubwoba muri ico kibazo urimo, hamagara Imana. Muri urwo rugo rwawe hamagara Imana. Birashoboka ko umugabo wawe ariko akumerera nabi, cyangwa umugore wawe cyangwa abana bawe. Mu rugo rwawe hamagara Imana. Abenshi batabaza abapari, abandi bagatabaza ba marene. Bariya ntabwo babikora neza, ariko Imana niyo yabikora neza. Birivuga ngo Imana niyo yubaka, niyo yubaka urugo ikarukomeza. Ntabwo ari abantu bubaka, ariko ni Imana yubaka. Haleluya. Birivuga ngo Imana niyo izigama, iyo abatabara Imana izigama igisagara, abarinda igisagara babakirindira ubusa. Imana niyo izigama, Imana niyo irinda, Imana niyo ituzigama. Ntabwo ubayeho kubera abantu, ubayeho kubera Imana. Ntabwo urindwa naziryambwa ziri kuri porotaye yawe, ntabwo urindwa n'abarya basiti, ntabwo urindwa n'ujya mu polisi, ntabwo urindwa n'ujya mu sirikare. Imana yo mu ijuru niyo isiga mu buzima bwawe. Ko hari abafise n'ibikoresho n'abarinzi barinze barya ufise, ariko uno munsi batakiriho batashe. Yeremiya ari mu ibohero arabwirwa n'Imana ati Uhoraho abirema kandi akongera akabikomeza. Sinzi ibintu bigaragara nk'ivyapfuye cyangwa ibigiye gusenyuka, hamagara Imana yabasha kubikomeza, hamagara Imana yabasha kubirema. Nabigibona umengo ntabihari, Imana yabasha kubirema. Imana iramubwira ngo mpamagara
nanjye ndakwitaba, ndakwereka ibyikize n'ibihambaye n'ibyo utari bwabone. Birashoboka uravye buri umwe nta kazi kahari, buri umwe nta mariage ihari, ariko wewe hamagara Imana. Hari ibintu byikize utabona. Birashoboka ko ubona indwara, ariko inyuma yaho hantu ubona indwara hariyo amagara meza, inyuma yaho hantu ubona ubukene hariyo ubutunzi. Birashoboka kuri kuraraba buri umwe nta kazi kahari, ubuzima burahari, we hamagara Imana. Birashoboka uravye urugendo buri umwe ntibikunda. Amerika benshi bariko barasubizwa inyuma mu barenga miliyoni hafi 10 na zingahe. No, birashoboka ko abandi bari kugarukanwa, ariko wewe waharonkera icyicaro. Kubera iki? Wahamagaye Imana. Hari abantu benshi bikumije mu buzima barimo kubera batigeze batabaza Imana, batigeze bambaza Imana. Uwitwaga Yoshafati birambwira ngo yatewe n'ibihugu bigera kuri 4, biramwataka, biragota igisagara cye. Aravye ingabo ze abona umengo ntiyashobora kurwanya abo bantu bamwatatse, ariko acaramenya ko hariho Imana ishoboye gutabarira mu gihe ntiyatabaza ibindi bihugu, ntiyatabaza amakungu, ahubwo abwira abantu bose biyiriza ubusa basenga Imana. Bariko barasenga Imana kiravuga ngo ewe Yoshafati, intambara ntabwo ari iyawe. Iyo wahamagaye Imana ifata ibintu mu ntoki. Iyo wahamagaye Imana uvuze ngo Mana yewe ntabyo ushoboye, ariko niwe ushoboye. Iyo rero wayihamagaye ifata ibintu mu ntoki, nuyihamagara mu rugo rwawe, nuyihamagara muri kanya kazi biga bitagenda neza, izaca bifata mu ntoki maze ibashe kubigeza neza. Hamagara Imana muri urya rugo rwawe, hamagara Imana muri mariage yawe, hamagara Imana muri urya rutanazo rwawe, hamagara Imana. Aho hantu uri birashoboka ko wahava, kandi nta wundi muntu yagukura atari Imana. Hamagara Imana, wibahamagara abantu, ariko mbere yuko uhamagara abantu banza uhamagara Imana. Imana irakeneye mu buzima bwawe, Imana irakeneye mu rugo rwawe, Imana irakeneye muri ya business yawe, muri ibyo bintu uri kurategura. Urakeneye Imana mu rugo rwawe, hamagara Imana. Sinzi bohero urimo, sinzi bohero wasizemo n'abarozi cyangwa wasizemo n'abadayimoni. Birashoboka ko ari impimba, bishoboka ko ari agasho, bishoboka ko ari bohero yo mu buryo bw'imwemu. Hari abantu mu buryo bugaragara mengo ntibaboshwe, ariko bakaba babayeho ubuzima bw'abantu bari muri gereza. Ugasanga indya uguma kuri ya yindi, imyambaro uguma kuri za zindi, wambara impuzu imwe umuntu ari mwibohero. Uri mwibohero, burya iko naryo nibohero, burya kuburara naryo nibohero, gupanga imyaka yawe irenga 10 naryo nibohero. Burya ibohero bibaze ngo ni mpimba. Hari abantu bari hanze batari mu gasho, ariko bayo ubuzima bw'abantu bari mu mpimba, barondera ibyiza bakabibura, barondera inzira bakayibura. Iryo naryo nibohero. Urakeneye iki? Urakeneye Imana kugira ngo ikwereke ibyikinze. Hari ibintu utabona ariko bihari. Birambwira ngo Hagayi ariko ararira mu bugaragwa kubera yari yabuze amazi, afise inyota. Umwana we yagize inyota, yari afise umwana, yari yirukanwe na Aburahamu. Birivuga ngo afise inyota, umwana yendaga kumupfiraho. Birambwira ngo ahita amushyira kure cyane, adashobora ngahantu horasi k'umwana kugira ngo napfa ntabibone. Ariko birambwira ngo marayika araza aramubwira ngo ewe Hagayi wirira urya mwana, wibona umenga agiye gupfa, urya mwana azabaho. Imana imuha amasezerano y'ibintu bizaba ku buzima bw'urya mwana. Hari igihe Imana iyo yaje itavuga kuri bijya bintu ukeneye, ahubwo ikavuga ku bireze ivyo ukeneye. Imana iyo yaje ku buzima bw'umuntu imaza kuvuga ibiri kure cyane, ibyo yateguye kuri ubwo buzima bw'uwo muntu, hanyuma igakemura ikibazo we yarasizeho umutima. Acaramubwira ngo ayo mazi uri kurarondera ntabwo ari kure yawe, ngacamukora ku maso, ngako kanya amaso ye ngacaruguruka, acagira ngacabona iriba riri ruhande yiwe. Birashoboka kuri ko urarondera ubutabazi kandi uri kumwe nabwo. Birashoboka kuri ko urarondera akazi katari kure yawe, urondera mariage atari kure yawe, urondera fiance atari kure yawe. Ukeneye guhamagara Imana kugira ngo ikwereke ibyikize ivyo utari bwabone. Imana iguha umugisha. Tugiye gusenga Imana, tugiye guhamagara Imana mu buzima bwawe, muri urya rudanazwa rwawe, muri bijya bintu uri kurakora, bijya uri kurategura. Tugiye guhamagara Imana. Nawe senga aho uri kugira ngo usenge uhamagara Imana kugira ngo ibashe guhindura, ibashe kubohora. Kuri uwo musego uriko hamagara Imana. Muri iyo ndwara yawe hamagara Imana. Abaganga baraguhebuje babwira ngo ntiwakira, ariko hejuru ibintu byose ari imbaraga z'Imana, ari imbaraga z'Imana zitananirwa. Hamagara Imana kugira ngo ibashe gukiza ubuzima bwawe. Tugiye gusenga Imana. Data mu izina rya Yesu,
ndasengeye umwene data birashoboka ko hari ahantu hari bohera arimo yasizwemo n'abarozi yasizwemo n'abadayimoni yisanzemo arimo ndamusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo umuvane mu ibohero ndamusengeye ibohero ry'indwara reka barivemo ibohero ry'ubukene ibohero ry'ubugumba ibohero ryo kunanirwa reka barikugwemo mu izina rya Yesu. Urakoze mwana kurambuye ukuboko kwawe kugira ngo ukure abantu mu ibohero mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwarahizagiwe cyane, bari kuvanye mu ibohero, bari kumugisha sangiza abandi buno butumwa bwiza kugira ngo babashe gufashwa, babashe gutahura ko mu bibazo byabo badakeneye abantu ahubwo bakeneye Imana. Imana iguhumugisha. Urashobora kugira sabone ugagira partage ugaparataja ku bandi, kandi kuri iyi page yacu haracariho ibyizigiro, niyo muzajya mukurikiranaho kino kiganiro, haracariho ibyizigiro nyene. Ntiwibagire kugira sabone kugira ikiganiro gishitse uhita ukibona. Imana iguhumugisha. Wifuza gusengerwa ku mitwaro iyo ariyo yose, ari kibazo wifuza kubaza, WhatsApp yacu ni +257 65 986 540. Mwarahizagiwe cyane, mwari kumwe n'intumwa y'Imana Dua Kristo Glory Shine.